الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudirikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini, Rabu malam Kamis 3 Desember 2025 Masehi atau bersamaan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Fauzan Aziman Yazid SAG dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Abul Khair SSI Halafis. Dilanjutkan cawisan ba'da salat maghrib bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Saripudin Ya'qub MHI dengan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah SWT menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله
يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله
الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله دائم لا إله
الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود، صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا السكينة في قلوبنا والسعادة في بيوتنا والصحة في أبداننا والبركة في أرزاقنا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah kita dapat sholat berjamaah maghrib di masjid yang mulia ini. Dan kita lanjutkan kaji kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hadhihi niyah ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak dan Ibu, pada 2 Rabu yang lalu, karena Rabu yang seminggu yang lalu saya tidak datang ke Jakarta ya. 2 Rabu yang lalu kita menjelaskan bahwa salah seorang dari pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta doakan supaya bukan saja melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, tapi akan melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Tinggi cita-citanya ya, pelayan Rasul itu. Sementara yang lain bertanya tentang khamar dan main judi. Pemikirannya untuk meneruskan budaya lama sejak zaman jahiliyah, kebiasaan masyarakat di Madinah itu minum khamar dan main judi. Maka yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min nafihima. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang khamar dan main judi. Katakan keduanya dosa besar, tapi ada manfaatnya. Tapi dosanya, mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Jadi belum diharamkan. Makanya para sahabat menunggu waktu salat minum sampai mabuk, lalu salah baca dalam membaca ayat. Kuliah ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Ya, tak sadar, makanya ditegur Allah, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan dekat-dekat salat waktu mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu baca, yang kamu ucapkan itu. Yang dilarang salat waktu mabuk, belum dilarang khamar itu ya. Nah, jadi pelayan Rasul tadi lain. Dia minta doakan supaya melayani Rasul bukan saja di dunia ini, tapi melayani Rasul di surga. Apa jawab Rasul? Bantu aku dengan memperbanyak sujud. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aksiru du'a. Wakimin ayyastajaba lakum. Ya, sedekat-dekat hamba Allah dengan Tuhannya itu waktu sujud. Perbanyaklah berdoa waktu sujud itu. Mudah-mudahan doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang dekat dengan Allah. Makanya doa yang diajarkan Rasul, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tuhan, sungguhnya aku ini zalim terhadap diriku sendiri, maka ampunilah aku. Insya Allah diampuni Allah. Ya.
Kemudian doa berikutnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku ini senantiasa zikir, ingat kepada Engkau, bersyukur pada Engkau, dan membaguskan ibadahku kepada Engkau. Nah, lalu pertanyaannya itu supaya dekat dengan Allah yang memperbanyak sujud. Kita ini minimal sujud kita 34 kali dalam 5 waktu sholat. Ya, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, 5 sholat, 17 rakaat. Setiap rakaat 2 kali sujud. 17 kali 2, 34. Nah, perbanyak sujud tentu dengan sholat-sholat sunat, ya. Itu memperbanyak sujud. Siapa yang lebih banyak sujudnya, itu lebih dekat pada Allah SWT. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Allah menurunkan bencana? Nah, sekarang ini sedang bencana, ya. Mulai dari Aceh, Medan, Sibolga, Padang, Bukit Tinggi, bencana. Kalau EBIT GAD, coba tanya rumput yang bergoyang, ya. Kalau kita tanya kepada Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ayat Isra ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqu 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Dan apabila kami hendak menghancurkan, membinasakan sebuah negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk taat kepada Allah. Tapi mereka fasik, papasaku fiha. Mereka fasik di dalam negeri itu dengan kemewahannya itu. Fasik itu melanggar aturan-aturan Allah. Fahaqqu 'alaihal qaul, maka berlakulah hukuman kami pada marnaha tadmirah. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, ini kan dihubungkan dengan surah Ar-Rum ayat 41. Apa dinyatakan Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41 itu? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di langit, jadi di langit dan di bumi ini, di laut dan di bumi ini akibat perbuatan tangan manusia. Maka Allah hancurkan, ya, karena banyak kefasikan yang berlaku. Karena itu bagaimana supaya tidak fasik? Jadi akibat kefasikan yang dilakukan oleh umat manusia ini, Allah menghancurkan negeri ini sehancur-hancurnya. Jadi oleh ulah manusia ini. Nah, bagaimana supaya tidak fasik? Ya, maka kembali kepada surah Al-Hasr ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang nasullah. Nasullah itu melupakan Allah, lupa zikir kepada Allah, lupa ingat kepada Allah. Kalau lupa ingat pada Allah, fa ansahum anfusahum, maka Allah bikin dia lupa diri, lupa terhadap dirinya sendiri, tidak sadar diri. Nah, kalau lupa diri, faulaika humul fasikun, maka mereka termasuk dalam kelompok orang-orang yang fasik, yang senantiasa melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fasik itu melanggar aturan seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Ila ya Rasulullah wa mahunna
wala asyirku billah wasihat wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haq wa qulu malil yatim wa qulu riba wa tawalli yaumal takfi wa qazful muhsanat al ghafilat al mu'minat. Di artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang menyebabkan membinasakan kalian, yaitu menyebabkan kamu masuk neraka. 7 yang menyebabkan kalian masuk neraka atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 perkara itu? Rasulullah bersabda, menserikatkan Allah, menyekutukan Allah, kemudian melakukan perbuatan sihir, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan pertempuran, dan memfitnah perempuan-perempuan yang baik, melakukan perbuatan zina, melakukan pembunuhan. Kan di Sibolga itu ada musafir, anak yatim itu mahasiswa, numpang istirahat di masjid Sibolga, dibunuh di dalam masjid itu. Nah ini kan kepasikan ya. Banyak kepasikan yang dari 7 itu tadi. Ya, makan riba, makan harta anak yatim. Kemudian menuduh perempuan baik-baik berzina. Ada yang datang kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana sikap kita kalau istri kita itu melakukan zina dengan laki-laki lain? Belum dijawab oleh Rasul. Besok-besoknya barulah dijawab. Karena turun ayat. Walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada ulaika humul fasiqun. Termasuk fasik itu. Menuduh perempuan baik-baik berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, pukullah mereka 80 kali pukulan. Jangan diterima kesaksian mereka karena mereka termasuk orang yang fasik. Nah, lalu pada keterangan ayat berikutnya, bagi seseorang yang menuduh istrinya berzina tapi tidak mendatangkan 4 orang saksi. Misalnya begini, dia tadi keluar kota dinas 4 hari, tapi pulang mendadak, 2 hari pulang. Ditemuinya ada laki-laki keluar dari kamar istrinya. Pastilah itu berzina ya, tapi tidak nampak oleh. Nah, bagaimana caranya? Caranya hendaklah dia bersumpah di hadapan hakim. Demi Allah, istriku berzina dengan laki-laki lain 4 kali. Demi Allah, istriku berzina dengan laki-laki lain 4 kali ya. Kali yang kelima, demi Allah, apa yang saya nyatakan ini benar adanya. Kalau saya berbohong, saya bersedia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu hakim memberikan kesempatan pada istrinya untuk menyanggah kalau dia tidak berzina ya. Tapi kalau dia melakukannya tidak berani menyanggah, diam dia. Maka hakim memutuskan bahwa wanita istri orang yang berzina itu dirajam sampai mati. Dirajamnya itu dikuburkan sampai leher, tinggal kepala saja. Setiap yang melewatinya melemparnya dengan batu sampai mati. Begitu dahsyat hukumannya. Itu belum apa-apa hukuman di dunia ini dibandingkan di akhirat. Makanya dia hudud itu ya. Hudud itu balasan sanksi dari Allah yang sudah yang pasti sudah ada ukurannya. 80 kali
80 kali cambuk bagi yang menuduh perempuan baik-baik yang berzina kalau dia tidak mendatangkan 4 orang saksi. Nah, kalau suami yang mempergoki tadi itu tidak ada 4 orang saksi, diperintahkan bersumpah. Lalu kalau diberikan kesempatan pada istrinya untuk menyanggah, dia menyanggah, demi Allah, apa yang dinyatakan suami saya itu tidak benar. Sampai 4 kali ya, demi Allah, apa yang dinyatakan oleh suami saya itu tidak benar. Kali yang kelima, apa yang saya nyatakan ini benar adanya. Kalau saya berbohong, saya bersedia dilaknat oleh Allah SWT. Nah, kalau dua-duanya bersumpah, maka hakim memutuskan pisah. Tidak boleh rujuk, tidak boleh menikah ulang seumur hidup suami istri itu. Dan tidak dirajam ya, karena dia menyanggah. Nah, tapi kalau dia tidak menyanggah tadi, istrinya dirajam. Nah, ini kan dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ada yang berzina itu dirajam itu bagi yang sudah pernah bersuami atau beristri. Ya. Tapi kalau perjaka, bujang dan gadis lain hukumannya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki didera, dipukul ya dengan 100 kali pukulan masing-masing, tapi disaksikan oleh masyarakat. Itu sanksinya. Ditambah oleh Rasulullah SAW, itu dibuang ke luar negeri selama 1 tahun, dipisahkan dari masyarakat. Nah, ini yang tidak dilaksanakan. Alam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Kalau kamu tidak menegakkan hukum seperti yang diturunkan oleh Allah, termasuk fasik. Nah, inilah diantaranya penyebab-penyebab Allah murka itu. Itu tadi kan, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha papasaku fiha fahaqqu 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Ini ada 2 metode baca ini. Kalau wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, apabila kami hendak menghancurkan, membinasakan sebuah negeri, kami perbanyak orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Dengan kemewahan itu mereka melakukan fasik, melanggar aturan Allah. Fahaqqu 'alaihal qaul, maka berlakulah hukuman kami, fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Metode baca kedua, wa iza aradna an nuhlika qarya amarna, panjang A-nya, amarna mutrafiha fapasaku fiha fahaqqu 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Dan apabila kami hendak menghancurkan, membinasakan sebuah negeri, kami jadikan pemimpin-pemimpin di negeri itu fasik, pemimpin. Fahaqqu 'alaihal qaul, maka berlakulah hukuman kami, fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, fenomena yang ada di Aceh, di Sibolga, Padang, itu banyak masyarakat yang mewah. Bukan pemimpin saja. Kalau pemimpin sudah semua tahu ya, di Indonesia ini triliunan korupsinya itu, jadi kaya raya. Dengan kekayaannya itu mereka melakukan fasik, maka Allah musnahkan negeri. Makanya bagaimana jalan keluarnya? Itu tadi kan ada hadis qudsi dari Allah SWT, inni lahimu bi ahlil ardi azaban. Sungguhnya aku, kata Allah SWT, mau benar-benar menumpahkan azabku pada penduduk bumi ini. Fa iza nazartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyah wal mustaghfirina bil ashar sarrabtu azabi anhum.
Tapi manakala aku melihat masih banyak orang-orang yang memakmurkan rumahku, masjid diramaikan dengan sholat berjamaah, dengan majelis taklim, dan ada itu di YouTube itu ya, yang banjir itu, musola bertahan tegak kukuh, sementara air bah yang begitu dahsyat, yang lain sudah babak belur, udah rontok semua rumah-rumah di sekelilingnya, tapi musola itu tegar. Ini menunjukkan rumah Allah itu dijaga oleh Allah SWT. Ya. Ketika dulu tsunami di Palu, ada masjid yang subuh-subuh tidak ada imam, tidak ada jamaah, hancur lebur. Tapi masjid yang dimakmurkan dekat ikon kota Palu, dekat jembatan bagus itu, kukuh berdiri tegak. Nah ini pelajaran buat umat Islam ini ya. Jadi itu tadi hadis qudsi tadi, inilah ahimu bi ahlil ardi azaban. Sungguhnya aku benar-benar mau menumpahkan azabku pada penduduk bumi ini. Fa iza nazartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar sarraftu azabi anhum. Tapi manakala aku melihat masih banyak orang-orang yang memakmurkan rumahku, wal mutahabbina fiyya, tumbuh rasa saling menyayangi, mencintai antara mereka itu karena aku, kata Allah. Itu kan kalau selalu berjamaah di masjid, tumbuh rasa saling menyayangi, saling simpati ya. Wal mustaghfirina bil ashar, dan masih banyak aku lihat orang-orang yang memohon ampun di waktu syahur. Itulah yang tahajud. Sarrabtu azabi anhum, aku alihkan azabku dari mereka. Nah, jadi multi kompleks ya kefasikan yang berlaku. Sehingga negeri itu dihancurkan oleh Allah SWT. Bukan umat Nabi Muhammad SAW saja, umat Nabi Lut ya, apa kefasikannya? Itu kelainan seksual, homo, sukanya sama laki-laki. Pada puncaknya Nabi Lut didatangi oleh dua laki-laki ganteng. Malaikat itu menyerupai laki-laki ganteng. Penuh dikerumuni oleh laki-laki umat Nabi Lut, pengen berhubungan dengan laki-laki ganteng itu. Nabi Lut keluar, jangan kalian ganggu keselamatan tamu saya ini, tanggung jawab saya, kata Nabi Lut alaihissalam. Kalau kalian mau, nikahi saja anak-anak gadisku. Banyak anak gadis yang cantik-cantik, tapi tidak berselera dengan perempuan. Seleranya dengan laki-laki, itu kelainan seks. Masuk Nabi Lut alaihissalam, lalu laki-laki yang ganteng tadi bicara, kami ini utusan Allah, malaikat, memberitahumu bahwa menjelang tengah malam ini bumi ini akan ditenggelamkan Allah. Jadi Nabi Lut dengan anak-anaknya harus menyingkir. Istrinya tidak. Istrinya berkolaborasi dengan umat Nabi Lut, memfasilitasi. Jadi istrinya melok tenggelam gitu. Anak-anak Nabi Lut serta Nabi Lut selamat. Nah gitu. Ya. Jadi tidak ada pilihan lain. Kita ini dihidupkan, dimatikan Allah tuh untuk Allah menilai apa di antara kalian ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan ada kematian, ada kehidupan ini untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi tugas pokok kita ini beramal ya. Amal itu harokatul jasad wal qulub, gerakan anggota badan dan hati, itu amal tuh. Tapi kapan dia bernilai ibadah?
Karena Allah menghendaki ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah. Dia bernilai ibadah apabila gerakan anggota tubuh dan hati kita itu berpedoman dengan syariat yang baik, syariat Islam. Dia berpahala, itulah ibadah. Tapi kalau gerakan anggota tubuh kita itu bertentangan dengan syariat yang baik, berdosa, itulah maksiat. Nah, yang memerintahkan anggota tubuh kita ini bergerak untuk beramal itu hati nurani. Hati nurani kita ini ruh. Kita ini lebih dulu ruh daripada jasad. Sudah ada kan? Sudah sering saya terangkan itu. Bahwa di alam ruh itu, ruh yang akan hidup sejak Nabi Adam sampai kiamat itu sudah ada tuh. Sudah komitmen berjanji dengan Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, engkau Tuhan kami saksikan. Kenapa dia ambil kesaksian itu? Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Supaya kelak ketika berjumpa dengan Allah di hari kiamat, jangan bilang Tuhan, kami ini termasuk kelompok hamba-Mu yang lalai beribadah. Nah, sampai janin dalam kandungan ibu kita 4 bulan 10 hari baru masuk itu. Nah, setelah masuk ke jasad itu namanya jiwa. Ruh itu jiwa. Lalu kata Imam Ghazali, itulah yang punya kewenangan untuk menggerakkan anggota tubuh kita tuh ruh itu yang sudah masuk dalam jasad itu jiwa. Apabila dia berkehendak memerintahkan anggota jasad kita, itulah hati nurani. Itu hati itu. Jadi yang merintahkan kita ke masjid ke segala macam ini hati nurani itu yang sudah dekat dengan Allah. Nah, bagaimana supaya dia dominan hati ini memerintahkan itu? Itulah tadi surah Al-Hasr ayat 19 itu. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa mengingat Allah, lupa zikir pada Allah. Fa ansahum anfusahum, maka Allah bikin dia lupa diri. Kalau lupa diri, fa ulaika humul fasiqun. Masuk orang fasik. Nah, kan setelah keluar dari perut ibu kamu itu, wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu itu, kamu tidak tahu apa-apa. Setelah keluar, wa ja'ala lakumus sam'a. Dilengkapi Allah dengan daya dengarnya. Kalau telinganya sudah ada dalam perut ibu tadi, uzunun wal absar, daya melihatnya itu. Kalau bola matanya sudah ada dalam rahim ibu tadi, ainun. Wal afida, inilah daya nalar hati tadi untuk punya kewenangan menggerakkan, ya, berkehendak. Tapi diiringi dengan akal dan nafsu. Jadi akal dan nafsu ini tiga beradik. Istilah saya saja, tiga beradik. Nah, bagaimana supaya hati nurani ini tetap dominan? Itulah zikir tadi. Kalau kurang zikir, lupa, itu fasik, dipengaruhi oleh nafsu. Karena nafsu ini senantiasa menggiring kepada yang jelek. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Itu Nabi Yusuf tuh. Aku tidak akan mengikuti nafsuku, karena nafsu ini senantiasa mengarahkan pada yang yang jahat. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang mendapat rahmat dari Tuhan. Nah, yang mendapat rahmat ini karena didominasi oleh hati nurani tadi. Nah, kalau hati nurani ini banyak zikir, hati nurani ini tenang. Kalau tenang, ada pengaruhnya dengan gerakan jantung. Kan kata Imam Ghazali, hati kita ini ada dua. Hati sanubari, hati nurani. Hati sanubari itu jantung hati ini sebesar buah sanubari. Tugasnya sirkulasi darah, menyemprotkan darah ke seluruh jaringan saraf. Hati nurani itu tadi, kalau banyak zikir dia tenang, kalau tenang berpengaruh kepada detak jantung. Makanya normal.
paling 120/80. Tapi kalau hati nurani gelisah, resah, frustrasi, detak jantung juga tinggi, bisa 180/100/120. Nah, jadi kalau ingin sehat, banyak-banyak zikir, tenang hati nurani, itu ya. Nah, hati nurani yang banyak zikir, ingat Allah. Orang yang banyak zikir itu ingat Allah. Ingat apanya? Ingat perintahnya, ingat larangannya, ingat yang dibencinya, ingat yang disenanginya. Nah, kalau yang disenanginya tadi berbanyak sujud, ya. Dan ada 3 yang disenangi Allah itu. Salah satu yadhakullahu ilaihim, kata Rasul. Ada 3 Allah tertawa terhadap mereka. Tertawa ini artinya sangat suka, ya, bukan terbahak-bahak kayak manusia. Mukhalafat ta'ala di hawadis, tidak sama kayaknya. Nah, apa yang pertama? Rajulun yukimu minal lail. Seseorang yang sebagian malam itu berdiri untuk sholat tahajud. Nah, itu yang suka Allah. Makanya kan, siapa yang sholat tahajud membaca 100 ayat, kata Rasul, dia tidak termasuk kelompok yang ngopilin tadi. Pernyataan alam ruh tadi kan, supaya tidak ketika berjumpa dengan Allah, Tuhan kami ini termasuk hamba-Mu yang ngopilin, yang lalai. Supaya tidak lalai, tahajud 100 ayat, 11 rakaat. Al-Fatihahnya saja 77 sudah, 11 rakaat itu. Tinggal sedikit lagi menjadi 100. Kalau membaca 200 ayat, dia dicatat sebagai hamba Allah yang qanitin, teguh pendirian, dan muhlisin, ikhlas. Kayak gitu. Nah, yang kedua yang sangat disukai Allah itu qaumun yaqumu lis-shalah. Satu kaum, satu kelompok hamba Allah yang muslim ini berdiri rapat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, itu. Jadi yang sangat disukai Allah. Makanya tadi kan dihubungkan dengan hadis kursi, ya, inilah ahimu bi alil ardi azaban. Aku benar-benar mau menumpahkan azabku pada penduduk bumi ini. Tapi fa iza nazartu ila umari buyuti, manakala aku melihat masih banyak yang memakmurkan rumahku, salat berjamaah. Wal mutahabbina fiyya, tumbuh rasa saling menyayangi di antara mereka karena aku. Wal mustaghfirina bil ashar, masih banyak yang aku lihat orang yang mohon ampun di waktu sahur, itulah yang tahajud. Tarabtu azabi anhum, aku alihkan azabku dari mereka. Jadi 3, tegakkan itu 3 itu. Makmurkan masjid, sholat tahajud, dan yang ketiga yang disukai Allah itu qaumun yaqumu lil qital. Satu kaum yang berdiri rapat dalam perang fisabilillah. Jadi sholat berjamaah, tahajud itu disetarakan dengan perang, ya. Perang fisik mungkin tidak terjadi, ya, di Indonesia ini. Tapi perang ekonomi, perang budaya. Ya kan, Allah sendiri nyatakan walan tardu anakal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tak bakalan senang orang Nasrani dan orang Yahudi dan Nasrani itu kepada kalian, sehingga kalian mengikuti cara-cara agama mereka. Nah, melalui makanan. Lihat di YouTube itu, di ban berjalan ada ayam jago berbaris. Masuk kota itu keluar sosis. Ya. Dibacakan Allahu Akbar tidak, disembelih tidak. Haram enggak? Itu kita makan. Terjebak. Itu perang budaya namanya. Makanya kita harus menguasai teknik juga dalam membuat produk-produk, ya. Nah, sadar enggak kita? Mudah-mudahan, ya. Kita lanjutkan esok-esok. Sampai di sini dulu. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina arhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil lana abwaab fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudirikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Rabu malam Kamis 3 Desember 2025 Masehi atau bersamaan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Fauzan Aziman Yazid SAG, dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Abul Khair SIC Halafis. Dilanjutkan ratib saman ba'da sholat Isya bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Haji Andi Saripudin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah sholat bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami, pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang, mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan sholat Isya berjamaah. Semoga Allah SWT menerima rangkaian ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قامها الله أدامها مدامات السماوات والأرض. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني
إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار
النار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد